Enyumre no nsia abogana shimama mamuni na dwuma makwaba. De Ahenkan 93.3 FM so ebraso. Obode nimde ene ne nyansa mu nti a obo ne oba ne bema so munka mum enwo mo ho endo ti sempo ano ahwea no so obode kro ya nimde mu no chesa abo akokọ a ompe no asem ne sabredie wa moa no ho kode ti sesa bia janka onya de odie wa kwakoda se de bia na janan ennoso na de opese na janan ennoso nso no nso opia ensam nko a echese enyume no nsia aboken ya matiefo ni na adwuma makwaba de Ahenkan 93.3 FM so ensam adura asia yensan so de dika na editie eni aso ne so krojin de babesum se enyume no nsia akan kase ensam so de ye de bi nam papa sanze 30 ya yenja chese ene se owura bi de atudwa chese Dr. Baomiana omanfo bi atu omu di na chi no enye so ma hyeda hyehye bibia to san se chenchena so kodi na chi na mmom efiri wo mu pem ani na supporters ene de kopiem wan kran pumpuni mantema ebusia nya sam ketuo wo mu kire mu sama pani abedi ekire Dr. Muhammad Baumia papa no wo mu nim ne panti enya fe ne yebeso kanea ahwe ninimo school banu dani ma achim abuabu DAJ Presby JHS chese enia bia mamu bi eda na di ewa achim abuabu krodium ase no ema asuafo no ehu abom Waswafo washe afarijuma eswo wadi atudwe chemu se close down ya wayeni ebimwani abre panam yenya na mo win wechem se wenya Ghana nko na mom ni yoyo emuntia wei eni afufuro bi na nwumre yesi adwa de babesum se nwumre no nsia akan kase aseda wampam aseda soko de wakona kono to so babu ne wasi achim da adwam kodidwa sisi dodo na epeka akomu fi wo ma kofa kwanfon so ene kwanpa so enkoma Jubilee Hospital osida na tete hunam nani ana hunam no abonten ye mu no fako Jubilee Hospital emfidie enipa ni nipa kasa ene de keka ni nan wo mu wo bia wom de hwe yade etuase kom na afri so nti ko Jubilee Hospital na yade ne sede tibia wom yimfiri ho ena afi Afei Empress Empire and Pop ene nwumre so abusia waso ya srentina aba fontentai kase ne so eya no wadi echi Facebook aya Ahenkan 93.3 FM sanso ana YouTube live on so ye demu ho wajinchire no eya na wode afa emei so 0533 898 0533 898 for the forward bresem ya back kai ni nyinata ama wana nwumre yi medi ene mame akwia janawa mene kwaku anin kusi buadum afi ya de shimama kai shane so information centers buru aduonum kwaduosia ajepine efa kase live afi nsam no ni nkyeremu ene ni fitiase eni Ahenkan FM ekwan na tene abusia ya shansam na se ana ya di free NPP amayoko na fa ene wosoro wo mani abre pa eyeshi wo mani abre ni nyina ne se wo mu pe wo bi afimpinu ene aduonu na wo begina no wetu franka ade mama yekuo no na anya se wo mu pe obi sa keke ene epenifo di atudwa wo mu kire mu se wo mu pe obi a amayoko ni de na koma so wo mu pe obi a wo my Ghana ho adwempa wo mu pe obi a ye kaka bi mamike bia mamu a wote ase wo mu pe obi a empumtuo ede na koma so eye nani so ade hunu efsa wo mu so wo mu odaye so kase bi pado wo manima wo mu daye so nyina ne se wo my Ghana eba na bato a ya mamre ni ya mane emfinhia nwatwe ani etu abane de ma wa wacha wa abamu ye mfinhia nwatwe ya besesa ne ye dia ma obi foforo wa mu kirem se wo mani abre pasa sa mfinhia nwatwe amamre no wa mu ba bebu mani nti wa mu si breaking the 8 enam so masabre de nipa maako edu ba ko na busua wa mayi omutie pie se wo munya ya wo betu franka ehon hyehyeye wa mu de egu aponso amasabre bebi a wo maduru no ani sasa ni pe ya wo mayi omutie pie ne ani ya betutu wa ma no ahwe ebisa omo nsama hwe mposa
subai ane ne ye bia wo moda ne di no eye ne abeboa ma amayoko ne etumpon eye ne abeboa ma NPP amayoko no wo so dachi bia no breaking the 8 ne etimi abamu na vati a ekoso ina de dwea na abusua ehase enu ti hyase a enka ne kasamafo ana wo my Ghana ye mra sebedwefie Professor Mike Erankwe wano ana wo ye tutuna ni a wada ekuo na no afe nipa bia na se mpanifuo bia wa moka vetting committee no eho aye wo so for hwa akwantempon ensensem so woni monyamfo akwesi amoakwata saso ana ayeye Steven Abankwa seche waka hu bie afe ayeye wo saibonsu amoa wano so eka hu bie yera Lord Komi eka hu bie Frank Davis wamo eka hu bie Rita Talata eka hu bie ana fe yera Hackman owusu Adjumai eka hu bie wamo na wamo kwatena na sa nipe ya tutututu mano na dedwe wukopie mu ewa nkran monten so kokomremra empenifobia wam kokopie mu ewa vetting committee nanim woni monyamfo doctor Baumia wokopie mu bie saso ana woni monyamfo Alan Kwejo Tremate asukobie afe woni monyamfo Kwejo Poku ne nipa miensen ana wamu kokogina ya tutututu mano na abusia na penu gosha kokomremre kan pumpuni mantemnya semketuo supporters papa wameni abrise kwambia so no wamu kwano wamakwa tai Dr. Mahamadu Baumia echi wamu hwe nim se kwambia so bibia so ebetimi akonkan enti ene ya wahye ne de ase no ene ye hwe nim se wo chena nyame ayadoma enka ne soafo a wo hwe anyinam ahoden aso woni monyamfo boache tramanten ejako wono ebekwa kopie mu onye ono ko a wo chena so ya enka ne cheche ni pani an woda amayoko na no woni monyamfo kwabna Japan wono so beko biesan so ana mrahye bedwani ya no wo Asen Central woni monyamfo Kennedy wo hini Japan wo mo na ne wo chena wo mo eko afa wukwada no July bosome ne de tosu enum no Dr. Kofi Kunedu Apreku sanso ana enka ne soafo ana wo hwe kwia eso Dr. Owusu Efriye akoto afa mrahye bedwani ya wo esikando abaton peswaso woni monyamfo Jogate wo mo so ebekwa kopie mu na afa ne ye wada etwato ne kura no enka ne mrahye bedwani ya wo mampo woni monyamfo Francis Adainimo wane na ne de atwato akura ne de no eda ya woda na ene supporters bi echitifo bia wamu kokopie mu okokomremre kran pumpuni mantem no wamu ni Ahenkan Kasiebo atwetwe nkomo a wamu sama wamu di tudwa nyina wamu chemu sa Dr. Mahamadu Baumia ane wanu kura no wabeye mampani abedi echireda enti experience de wo bi papa enipa wama akonyina wasudu obia gina sane ani a Dr. Baumia wanu na wahuri edikan ni experience ekita ne ba de amamuo sensam so a wamu so obia nkita bie ebi mu kura po chemu sa wamu de free SHS wamu bese free SHS de to so afisa fe na wamu ma FFA eni ti wamu ogidie Dr. Mahmoud Baumia mu ese wa ba free SHS no ebeto aso na ne nkwada wamu banyina no obia so etimi etu ana disua etu abusua ensam de wamu dibi etu dwaye pa na Ahenkan Kasiebo ye twibi egu ahoma eso edi anwodin ebeta vice president echi no wo ye nipa bi a ahobrase su bi ewoni mu no ama ye kra kondo si ebedi nachi abreni enunti na ama ya fa ye ho free kwantenten ebinu fra Ashanti region ebinu free Cape Coast ya ba begina ha ye de beta nachi. It is possible for ni echechi amu ne ye gina ha ne ye pese ye ka kire amanfo nyina ne set ye papa Dr. Mahmoud Baumia ne a oni metu otu no ene ye de ni gina etu ano ye nim se otuo yi obetimi ato nti ye de ni gina ano no ye nim se black the 8 obi en ho betimi black the 8 no except Dr. Mahmoud Baumia nti na mani na ya bo nachi efisa okwa asori a ema na ema asori be ema so na egu asori nti ema ta na kire ye nim se nkunimde aya ne dia mesachia president ne vice president bam baby fra Ashanti region free SHS minim esu a o me papa vice mu se adwuma na obetimi aye se watimi aboa president ne na ye nwumaso a ama digital system abaso awia ya ba ya ye beta na chi se it is possible no ebe ye adwuma ne free SHS no empanimfo ne de na ye beko no wono so baba be hyebu kna ene mom de ye wogidie we am 70 ne de we number 1 ono ne bibia mu no we number 1 Ahenkan FM abusianti supporters etitifo ene
Wamo de tomati chire omu bo wo mumu pampe. Ekota Dr. Mahmood Bawumia ani avetin ya kwani akototo na no. Wamu kwata no ebi ani ne etie ya na. Enyo amunku ebi mu kwa akura ubisa wam se wanti na mobile wo si obi nti na ban so ni akono minti mi moni din. Esu wamu Dr. Bawumia nti na wamu kwa ende abusia pa ni behwe enya asem ketewa. Dr. Mahmood Bawumia akachine eda so wo. Na enu se ono na woma ayo mutipe so mutu franka ma NPP amanyoko no aso no pena da suku tatumia aban de ma no o kura vice president ono pena da suku tani dim ezan se obi ano yo so afo hwe kwayo nsam so odinadwuma to obi ano hwe na oye na dwuma se oso afo hwe adwadie ni fidi dwuma so odinadwuma to wo na resign adinwuma guo no mo anse na mo ba be press di brewi na so Dr. Bawumia pani ni pa oda sukuta ni tumi mu se omampani abedeche vice president a ode kwa kosia kan akopre so betu franka ama NPP amanyoku no na nanam so amasami ken nam so ma yese o go ko miamia odo bia de da manfo no to se twapia mo we na no pa wi anwumre ene se abato mo kwa kopre obi obetu franka no akwese Dr. Bawumia vice president nti aban no ahyeda ye hihye bia to no ma ama aban mu mpanimfuo a eka bia wom nina to wom ama Dr. Bawumia eno nam so ama panyinu ba ko a oka wom a eye campaign ema Dr. Alhaji Mahmood Bawumia o panyinu ba ko kan wa na mri bi atwam oye mrahye bidwani ma de hye wo suhum abeto ampeso so orimnyafo owura Frederick opare ansa panyinu kire se obi bia obenam ba bia obeti so obi ka se ai Dr. Bawumia oyo mampani abede chenti aban ne ye nyoma beboa no a ebema abato no ayefo na enkofo atai na chi bebiri se ye papa se boni o na enkofo atai na chi eno no ria Frederick ansa kire se enye no kre onye no ko tule to obi obeti bia se obi kan bibisa no ka je ne pakonso oye trofo pa oye trofo osinya no kre da sa aban no ayen hihye bia to no ma ebe boa Dr. Bawumia nko a esanso oyo mampani abede chirenti penyinu eto ne nsam so no se ono owura Frederick opare ansa no wadi owura lankojo tramatia na oyo soafo a ohwe mfidi dwuma ene adwadie nsam so wadi na chia finhya makomako dunson nanso eche no behu se da bi baby onena no oyeti enu nti onsan medi Dr. Alhaji Mahmood Bawumia achi na ombo dawro ndi no adanse pa no manfo sampa akra mo apiafo onimye no betumi nso aye na manfo ntena senfa tumi no enhye ne nsa esianse se wanya sa na so manfo koto abafo a se ba ya se konfo boni tikrom na so se krom mu a ebo otimu bi enu ntini se koba ne sa entwahwo ne ba nipa ne ba na so amaye adwuma ni ya ebi beka ono ebi beka obi bia o Ghana enu ntini wasen afi owura lankojo tramatin achi awakodi Dr. Bawumia achi a obo campaign ema no baako said be manfo bede ne nsam ase penyini eto ne nsam so no say Dr. Bawumia nipa bia ono na amanyo na oye no enye se I me de me yamanyoni I am the vice president mabedio mampani abede chire pen ena me na me yese nti no de bono asafo hene no de tun ho osi da bi na so Dr. Bawumia nipa bia ade bia timupe kuta no de bua enipa ene omanfo enu nti no no wasan afiri owura lankyerel maten achi awakwakodi Dr. Alhaji Mahmood Bawumia achi o san to ne nsam so no osisu dua se aban no enya hihye bia sa ebo Dr. Bawumia enu nti obi obeti bia no utumi esi ne hu na enu mu ano ena obo omanfo ni na kokotitu ne Ghana fo ne wo ma eyamanyo se omunya so mun na mo se Dr. Bawumia din ebo ni dimbone no wo mun hwe enya na envazo bia enusu osan to ne nsam so aka biem se no kura ewom so ne se so ofri aban penfo awdo ne nchen a okom na hyeb de fia omanfo gagaza Dr. Bawumia esan so yo mampani abede kire nti aban no ayen hihye bia ma MPC no dodo na akotai na chi enu nti ama campaign no ene ne nyoma ekeka kono ase emu ya emrama no enu no wura Frank opare ansa chese no so nikro bia nim enti wi a obete so obi kan o baabi radio so TV so ana abontin baabi no botugu
menye MP mini aban board biara so menye CEO so I am nowhere near government. In fact many Roland Martin 90 for 17 years from 2005 till last year. And sana he decided to be a party year dream. Me ankasa me de mani afom me de masoto forma. Me feel said this is the direction I be boy. Anya sabi sika pudu obi no obi akukuru e de ama me say rana be di we yachi. Politics are me no me de madwene and enya me koma. Enti metumi adobi but when all the writings on the wall show say Hanet is here kwa. Hanet is here. Let's say you no more try paint that picture. Me a very senior person in Dr. Baumia's campaign. Very integral part of the sector. Meaning smelly abayinsa on the campaign. And I mean who any machinations ewo abayimu. In fact, I don't even remember the last time meka say mene abayimu mpanimfo bi krampudi engita ho. Enti anya no credit. The atisi ye hu ne say as we speak, majority of members of parliament support Dr. Bau. But it is also true say bakwa na mienu bi support other candidates. Onipa amotini ni biribi atwam na oyamrahye dwanima de hye suhum abeto ampeso aso. Ene Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia campaign team no oka ho bi wo mo ediani mu no odim gidigidi onimnyafo Frederick opare answer abusia ya toa ensam ne so na wosoafo a wo hwe ensuomunam eso ani hu puntu hu sensem nyina da wono ne sreso anesie aye wonimonyamfo Mavis Hawa Kumsen na wade atudwa wo kire mu se ehyehyeye abi wawa wasi etimi edi so ase ne bi yakuayo ene so betumi afa ne ntoma pa efira ewo maimuo na ye kakuayo na wasi ya wa omo awamo edo wamo de ne yekua afensu wamo awamo kwa ensuo so afarefo no ekokọ yinsuo munam no wasi ni nyina eyekua obi so wo ho wonyan moani to obi wawa ene ntakramoa no wonye wasi ni nyina ne eyekua enu ti aba wamo awamo kwa ensuo so afare efo na wasi ne ebre bia wamo timi kwa na wamo akwa yinam ediaba wasi anam na wamo kwa yibane hye ne so sa ebre bia wamo kwa na wamo de nam efri ensuo ne mo ba na nam no wamo sotia na ete enu ti wamo de hyehye bia to a eduru bre bia sankrofo ni nyina yesi wamo kwan ya de taboa to wamo sunti edu sabre na wo ya ofarini a wo emra ne makwan so obekọ nsuo so bekọ poso na wakwa yinam wase mpempi ne eya sa hyehye we no acha ya bosome ne ba ko bosumi mienu miensantem na je se wama sa bietum enu sabre no na enam no wama sa so adori ntimu kwa atane amu pebia no monsa ebetimi aka wase sa hyehye we ya brani brebia ekoso enu nti afidie nso no na no memre de twemu eya kitamsa bosome ne da edikan ana wonimonyamfo Mavis Hawa Kumsen wadi atudwa wochem se efiti sabre na ene wamu konsuo so afarefo wam kokọ yinam nyina ya de taboa atoa muso ne nyina ne sa wose enam no wamu so ete etia wose wamutimi babetena se ne ama wamu kwan na wamu sanso edoni tibrane so a wasanso de betudwa na de afarefo no wama sanso akotoa wamu adwuma eso na wadi nsemi nyina atudwa ewa bra de hia nananum atena nkonya ene ahefo a wamo ewa ye commander edna egwafo ebrima baton peswa so ewa mfimfini mantemu wamo etena se ewa ye Elmina Fishing Hub bonate wamo dwendwen afarefo ho ene empo esuomunam ya dwendwen wamo na ene wadi sansemi atudwa na ebra wakasa ni mwan wadi tudwa wo kire se empempini akoba ni senya na afarefo ni ye edwadifo a wamo amaimu no wamo bo aban sobo ana aban ayesei ana sikasamo tope wasensam de wamutimi aka bipa na bom waka no waka kire wam se sa anhyehyeye we ni nya waman Ghana nko a wasi enkuronkuro a woduo ebikoso pa ewa bibre emaimu ni empo no ekura enya bibre man na ne kasam na wacha Saudi kopie mo ewa ya Egypt maimu a wasi sa close season ni wamu yebie afa Italy abrochi maimu wamu so eyebie Morocco maimu wamu eyebie wasi enkuronkuro a woduo no wamu yebie ni nyina da eyekwan a yede efa so sade be ya ensomunam no wamu betimi adore na woto ne kasas na wochemu se we ne ehase na no memenda etwemu enti anto konkosi aya wasana bosome ne da etwato na tse enam no wamatimi adore enti edu sabre na ekwan ya wonam so edi we tudwa no obegina sa kwan ne so a na wasa so de aba betudwa se ne be ya afarefo no wombetimi akọ ensuo so enti wase we ne ensa dansayam kotodwagu fom wasrapa
se tabo ya wo mo de aban wo mo hwe na wo mo enhye ne so na wo mo ni so efisa wo man Ghana ni yoyo eni akuafo ni empona farefo na wo mo ekwa ensuo so kokko yinam no wo se wo mo nyina eyoyo mu nti an wo de sa hyehyeye we ato edwa Yeni na yenyi mse enam na rope mu pressure abaso ana ya kasa ye nioma ye ya enye ye use DDT ye use dynamite ye use monofilament ye use ayosika blue light fishing nani na ye de kwa no so eti ama epo enam no akase ne nketua ni na ensa na se yetna ni ye hyehan na enam no sa ede na ye bedi bio na science fo omuni na ye hwehwemu hu se e say ye close season e kan ya ma ye ye no ho na ye kwa brochira na sa manani ye kwa ye meetings which means say US for mo ye close season Morocco for mo ye close season ukwa Italy mo ye close season ukwa Egypt mo ye close season etenye Ghana ukwa ni ye close na omo ye se ni ebe ya omo epu mu nam no abado so omo ye nti e na omo nya bia ye bia na esa no omo de omo import bia na yesu ye pese ye iseche we se ye nsuo sika kese enkwa amanane enkoto nsumam embamba ni wa Ghana Abusiani ayawoni monyamfo Mavis hawa kumse na ne kurakra mu an wadi tudwa wo chemse ne kure ehyehyeye wo mo chase enye ne afibia ekoso ne mom afibia aduna se close season ni wadi baba tudwa wase eye ekoya afarefo efaso genetata wamu eso mu na wamu di emra so no wase ya na eye ni je kekenti no wa bo ma baso ye pa fisa wonim se we ya aba no sa pepepe no won be ye no won be di emra so edi enhyehyeye so akosi ebra wano ansa so be sentina ne tumi ye so no wabie enu ti wase wa bo wa ma baso ye pa na ne kurakura mu no wadi tudwa wo chem se akoba ni sei no ne titru ni wamu a wamu konsuo so koyinam edi eye enam hudwa no wase akoba ni sei na ne wo mu botom emu aye ha enti abana ya krado ye pa sai kakra ewo ne sem no wo betimi a che na bi aso wo mo so enti wo mu hwe ni mu sa anya kura no ene emu bag de wo mu benya taso ana anwa gallon susu de wo benya na wo mu de twitwa mu akosi bra close season yi eno so etuo ebetwa eti bra mo dia ba ye adwuma ni na ye na se na sani ada ni na ye ke ye adwuma ye be ye close season ye ni se awu kire baba kakra na se wo hye mo kra close season for the artisanal mpemwe e na wo chimienu asa asa bu sumi ni pia mo kwa hoposo eti fa na wo chimienu na ada ka ye de no ya ye no bu sumi ye se momwa na nyoma ye de ba bra kakra ye ni se nya no na be hye mo bu sumi ba ko no na emom aba bra da bi kakra Trola for pedi ye mo mu bibia e artisanal for pedi ye de na wo mo esa so mo so mu yedu esemo eti mo ana ye shemo te mo so mo mo enya aban fe se o be sori de bia se o ye close season na o de amanfo abetenase na o se sika se o to dwane de amanfo enya aban fe mo ni ye pese ye pu na mo no o metu nkosia na o mawo na enami bebre aba Abusiani ayawoni monyamfo Mavis hawa kumsen waswafo a wahwe eye ensuomunam eso eye nwume no nsia akan kase wasugusu tie ewo Ahenkan FM what wasum bomodiafo adwenkyere fa 0533 898915 0533 898915 eno so kuta yes moja meche ya ma wodem fafa SMS ebeba ena kuta smartphone so a SMS ene WhatsApp o de fa so a ebeba 0533 898915 na wodem yopo Facebook and YouTube so achim akokwaso ne achim takwase de share preko padaroma Kwame Asante adaroma watam ya tum yopo aye dwagum se yo information centers ndodo na so agine ma ensami wo mu hwegum afi abusuame nko mensam so awrawo sama asi ewa achima boabo presby JHS ene se enafo mienu adebonefo bi atuo mo ndan anita asisu a wo makoba ako akomienu ene awum enanadwi enawum achinya de ba chi nei wo mkoi ena adre ba chi endwan so wo mkoi na se wo moto mo ni tasi school ni so papa ya obinim de mo pe every school one mo na de tiare se school dan na si achim aboabo no
aye aboabo presby JHS no womo ko a womo person be ko ba bia nkwada ne tena suade o na mom akyerɛkyerɛfo ne school pani no atena ye ɛhɔ ɛna adebɔneɛfo person mu bowura akrɔmfo no person mu bowura ɛnam so ma sa mikin ɛne ne nansa womo ko no ko sɛsɛ nneɛma esanse womo yɛ sɛ nkomu wura saa atena ye yi nanso ɛnam sɛ de omasi asidan no ahyehye nneɛma no womo antumi entekoban sɛ de ayɛnsɛ no si ɛsɛ na sade ɛkyɛ ne adwane entu ko nyo pipetita on ya ni mu tete azabanfo no se krache enko no amekye yen enom dimrika tipa enti ade akyen a atichafo no ba behu ye no ena nam so amampenfo womo aye ntoto na omkofa carpenter ebebrembram ba bia akromfo esani na afi womo da sori ya akromfo ya san ba biem baby ma brembram no ene bia bia wo man kokora de wo ma kwakosese paddock ne de keka ho awreho eno nam so Ahenkan news kopiem e wa chem aboabo presby JHS e wa aboabo ayai nam so ma head teacher owura Ebenezer Asante ene Ahenkan news e kasa na oche se suku mu on baby achechefo atie ene baby onu panyini ne office yi ade bia ne onu ma onim de mabuni pe akromfo pe a woni nti wo matu omani te asisu a womu ye bia so mebo owura dan mu abefa de womu pe no womu ni ma de kromo pe na cheche ni owura Ebenezer Asante ye head teacher ekire mu se bogla proof sa wu di machi wo Facebook live abehu arewo sama me kani awudi a woma akwakodi won ma ye hu nipa kro sa ehimfo ye hu nipa kro no brabe he oso woma sei womu loka kese baako bogla proof woma chesla tu afiri ho afi ukọ edan na chi ntokwa ne baby net no woma tete ho ena afi ntokwa na nkaza nso ntabo no woma wawa bi na ebi won mo abehu se ye bram eno no first half no ena mo ye no be brami ena mo asan be bim head teacher owura Ebenezer Asante se etuba bia se de bia school ni bambo ebe gina ne naso na adebonefo adoso nti etuba bia ebu anadwo baba na head teacher mu a na ne nsa gunachi na okotire betire ochense de ne yere da hospital a oye kwaje na wo na obompa se urade gino obekọ na okotire na obetire na okotire na obetire ni nan se obom pempen adwese school no adebonefo bia emma ho a ene se na anu ada wontumi ankwankofa no hede nkrofo akoye e wa chema aboabo presby JHS yentensema head teacher owura Ebenezer Asante editu yanim school I will me a buying school to a buy and so ya sing a boy home by a baby. By any basic skills, you need extra staff to say secondary schools in the war, security personnel, caterers, pantry men, pantry women. Into your headmaster, me and I'm a day I remember do how much my befa school no my school no intact and as BBC. There was Enra Anopa. Me buy any summer enter through my staff common room through the window. Our window na say no cry they block and bogla proof for woman no ebuosi inside but nyamin child o man fa bibia I think so mo target here me office me buy no me hu say o ma try say mo bu me window no but bogla proof into me to me I enter to coordinate so there's another window a coastal room from there to my office and so mo try but o man to me mo wide window no cry free o mo to your bogla proof no achese to mo to me mu padlock o ma chese bogla proof na free do na ni onipa amutini ni eye head teacher ma achem aboabo presby JHS ono ene kasa kyerkyem de si potin ne ohawa wo mo FM mprimprin abusua dimachi o Facebook live Ahenkan 93.3 FM ene YouTube oba obehu de making ene de ensamonefo bi kokodi ye no oba behu na head teacher to aso say ememoni bi okrom yanum se achima bobu kroduo mianse ba bia radio si yayi o se ememoni bi wanum se ya wo mo ekotena school dan no achi ehonom na wo mo bojam wo no wo mo hye na o ka bo memu adi sanse abro agare nyanya ono nkotran hwi ante fi abroni onkotran hwi ayi OM operations manager KK K4 no onkotran hwi Mr. Obin okoje de ho amanga ono pam na de opekwa ankra koda no entaye memu na bia ne na namaboabo no wo ma na kotena dan na chi ebubobubo jamti ombubo jama na bo mani su sana no ma ye yenti jai na afin samoni die no na bo mani su tetetetetete owura Ebenezer Asante say wo mutumi to light e de bobo school dan no beba na hwan wo ma ze menfo no muto mo pe light
ombe se light ni na wo ya no kra na ma tie firi wonom se bia esum beba na watumi abojam na no asokọ no zampa olebo adwuma owura Ebenezer Santinam sayo so ene awrawosem asini de omanfo bi ede aboabo Presby JHS FM so kan se osre kro no papa se obi bia watu nani te asi school no so no mo hwanyai se school no mo nya bibia firi mo de bo school no ban sa na akromfo so aba betete wo mo abebo mo kasa enu nti osre papa se ensa dansa ye nkotodwogu fam wo mo hwanyai na obia nkanko na school fo no nya kukuduro ene odo enko so mra school magentete Chrono dear, ni crenim your ben wo because say waba first one we in prenu so no wabe. Waba first was amba second dear. Na say obi a onim de oba be ebe fa wa because we be dan the first one akom na we nya hwe no asan ba bi mu a. That means say the open on sankan. Aha, itimi me gidi say ebetuma ye kromani. Ene ye dan so no security system ye very poor. Edwenu mra ye nyina ye niminu ye wa ha nti ha isumpa. Ya na abo modern de kania baba ato ku beba no na yasanti lampo dani cry free so because hana memu ano sebe enumomu enuboni wi ni ade intino o did kania ne bo ha no ma ba tu free ho ana so mapai no mesre pa se Ukraine edijawa edi aso achimfo so yo nsemi atemi ayeka yenhwe mindset etimi bebi ameko bia na ade bia de be hye mensan mehwe bo ho ban yi we emu yabam ti mesro because sikasemu no ye bre ti mesro mo ya yetu ye ni school mu ana hwe ni school mu ha wo ba befa ye mofra na o tedi ehu ene ateti bi beto o mo so create problem am metimi ye ntwi ho mfrim Onipa mutinini eya chima boabo Presby JHS penyino otua school na no head teacher owura Ebenezer Asante na ukonu pa kwoti omusema na atumi sampa school ni bo mo modern pa penten kwade omu tibi wo ho enti mo akrofo atimu hu school mobo school officer akwa ayi tables ni books nkwa na guo mo kwaje dan wo ho akrofo mo kwaje dan abu memu anya bi na edi sadwuma yo won mu anyo mesu agara nya nyontumi nya we wo ai K4 onye we Mr. Obin onye wan antefabru ni ono de enya memu ana wo mu ana oyo se ono nkwa sade we ono hu kro besa chew enti memu ana yesrem o de wa ototo na sabo ani so a pe ba bi fa kofa enye skumu o e ono edi nim de ya hye nkwada adwim no abusuan de wa di metu Facebook live na behwe school na ne say ene offices ne say de mutia akromfo peso mu bowrem yenim so table so no mkofa koton se nkunya no mkofa koton se ndade no mkotutu akoma lomifo untumi hu tibra Facebook live na behwe ye hwese yen sabeka assembly member onimnyafo Emmanuel Apiakubi aka Amokache na ye ne ono nso adi nkomo afa die asie hu ne ehwe anamo a mpenifo atu afa ho se de be ya ochina bi bibifufuro sei enkosi nti yegusu piapia ma yensa ka onim nyafo Amokache abusua yene ne be kasa na die wo no nso e de atudwa yare ho school da me se wo call no ma offices no head teacher office staff common room books ni tables ni aya na gugu on so no still they want to enter amukwaje den na akofa wo se ntokua ye o ma sen bogla proof o ma sen padlock o ma sen net o ma sen ni na no school na aka cause we aban almost ka se fa da onye no down ne kra no mpenti na we no almost ganya onye ti school na aka mi kensu kebia ses ko betum da ye bibi papa ama enhumasua na pagya kunani mo school mo na osma makose no ukono no mu wi hunu no na ebomoni so a man temo kakra no so sa wa for ho ahwe light ni wo so yes so no na kwa clinic wo no light ni wo na kwa aze everybody light ni wo ode fro bepo ni so wo nyina light ni wo eno de mo pe no mo ye so wo nursing ayi health center ono mo a people na etwas steps na wo kakraka no ode ya foko no ko he ejo mo bogu wono mo nye jacketwa omo ye ne mo opa ode a wo be ko bush akohyehe akoye onoma ko no mo koye won saba na opa ba bi dia ye practicals a ko no mo ne fa koye enye school
Nanu ya wode ya wode. Nanka baby anka aban property. Enanka akronfo akọ ese ya. Kamo maso ye be ye hene investigation bi on be je de achichimu ni na no. Kamo on be say yes and this is na so wan po na ekwa akosre se de ekoso yi me ni panyina me die ni mu matumi na asi wono mo me die ni mu mu amene hwan tama teacher for ne brepa wono mo head teacher orebeniza asante nyame nhira o ewia kete ni ebokro no sa empomu hona ewa ewia em se fiada no ewia kete Friday ya twemu ya ewa infasa ewia edi call baby a eyi Christ stations asori dan ne wo no de fro be pone sane be pone kakra bia health center na chi wono ewia kete no mu wia de enye nyame na fefie na eyi your friend say prophet Techi Junior obi we pie so sofo ne ye ne kopie so anka ne fala antimu ngrofo nanim omo di ne ko post station mo omo che no ya che no ya di ne ko ekra omo se ne o ka ne so nam ne baby ana omo abeche ne but aposi for so de omo ni meju se ne omo ye omejuma nti omo ye hwehwemu ahu sa akwa no oboa njo oda so post for nsem omo adi ekira omo gusu di nsem na echi omo gusu onu bo apo de okai post omo ye me yensa nti onu abe ya kam ye nu we ekire de omo ye na airtime oloji se watutu bi abo ani so wadwen na to akosi ba bi kura nti no ye de obe feeling ne ochina bi ubenya so mfa so wo anya hu nipa bi benya so nsunsu bone no school dan and it really works nano kwasi adana odi ankan ye emfantum bi se wo yo bi papa ujin se wa ya che nipa na na wasinti na ye oya ma ne nya oya ochina bi ubenya so esun fa so be ba ma wa be ebe to shock ube usan papa me ye esun so ani ananipa na ebua mo ba bi enti unsu bone a wudi no ochina bi sunsun so be ba wo so ama wo so a ubuchuani bi ebenya no se school na si wa febo school dan wedi ade pa na wo mu akwakofa obi nka se nkohye o pa akohye wo hye wo hye na be ani so a emfa nko school dan ho emfa nko obi fie sa de watchdog go sign for yesi ombo kru mu ba no omunya hwe obi anti omka motivation ni enti omo jai na anes yesi be bire jai anes for kra nya na me mfa me eden ko a me na me nja me yere nto no me siri pede bia na o ma me ten na ngofo ada ho nkro mo o ma me ten na no eden no enti be bire jai enfo obi anso wa chema boabu ya sei obi abunani aguso azo obi di oka hey am obi adi so di oka obruma gwama mo so ade so oda padan ana obi gum ne ye no yo so motivation ni ye no yo motivation ni abo grade da kwan kono say oba ye gum yo wete sam ni eko nanu ya hospital ba kun obi wu anisa na ubisa chese nurse for wo nyo obi emisa adam say onam ho no onu kroya tuberculosis onu kroya AIDS kakra wo madam sadi ye se de doctor ni bai ba bi obetina wa nya osisa wati we wo kono okokohwe no na se bi apane efa nchen ko wona emwani bi akonimu motivation bi ama intene won okwa ha ni page intene won enchina do na me na zin intina de en kwansa me kura na me koye obe jama ni pana wu ano I writing so motivation ni yes nto obe jai enemre ye adwuma chesa enemre ye sadi said the Ghana system ye de chichesa da bi enta abu ko ni de sa monitor said the normal si kona monitor said the normal si kona enka we are making sanka abuabu anu say nneoma akoso pa enka sa watchdogs cause unim omo no mu ye adwuma papa titu ni mprantwe fo na ye omudi omo adanse omo ye omo now omo kotre no mo betre ntina krono gbo dema enkofo bi okromia but nipa no omo hwe and when so nka krono na nka ose boa krono so no empenfo ne tua no tinka empenfo na nka ose boa empenfo ye nti omo nka ye nti obi anka enti omo so ajai
watch dogs no me kwa me di ho dance here. Me say last year 31st night me kwa sorry na me kwa na so uni me ho no so. Me say me na me nim say adebonye for thousand bet. Na me nim bo say bibi sa wo krom a. Ti me titi kwan so me say mienu edi me tinti me gina ba mo ba me a me hwe. O ma tade no mu. O mu di me tia ma me kofi. So mo bo ho ban. Asa no mo say. Then fese e ti say den ke wa brutri. Enso kakra de be ma na di. Abona baso nti. O ma jai. Ene na egum yo. Ena aboabo yegum yo. Sesi aboabo mu ncha yo. Mihu na ncha aboabo o se yo. Mi kusi me ncha no. Wete sam. Aboabo yo. Wete sam. Be de se. Abusia ayareho so mayento aso na emra bia ba o abusia. Ese emra wo maimu pa o. Enye mra ketewa. Meti we na se wunim bema wudwa no betome so akia mepe ona megisu yo mate na emewa ona megisu yo mate na wunim na utwa misim kim emra wo homa o sa me so na me di ubesim a me ameti ai na ne me di kwakusim sen kim otimi de meko na ansa ne adi mu nkyerechire mu beba ne yemfa na se ema Empress Empire and Pap Empress Empire and Pap ene wasi jumedie bia obedi bia ni nsuo wo tonwade akra na wuton so ekọ wano enu nti Empress Empire sebra na ebeji wunsuo ni se ye ho se wo betu akoton wo bema oba so wo beje na ni nsuo na woton na eye bottle water ntino bottle water wudro ni nyina wo maimunu wo pebia Empress Empire se wo ba wo benya bie Awake mineral water and mineral water Vortex Belakwa Slim Fit any nsuo bottle water wudro ni nyina no wose wo ba wo benya bie afi eba ne ensa so asaya ensaden ensa dokodoko ni nyina no Empress Empire sebra na ebeje wodie na kwesi da bia so no Empress Empire and Pap sa wo ye omutuo special ache se efie aduane ankasa enya sem ketwa wamhu so eni omudu amhu ni panti no ene wunu nsu pa ko mu na ne wudi aduane pa eno mensa pa esa ni pedwane tembia no honam no eye soche from kama Empress Empire ewo Sunny Star Plaza Achimoda Kwantempo ne so ana wonum ewo afei pap ne so A2 pap na A2 pap no ewo Oda New Town enka ni baby ana always sport ne ewo no ewa na wonum ewo enti chechemu bia simide ya na wafre Empress Empire and Pap o may so 0241 456 669 0241-456-669 now no wam eso edikasibom afei wo bi air store ahan sa eye store dan ana wo de han ana sa eye shop wa ye krado so wo ba be han na bebi a wo pen no wo pe wa achim aboabo ana sa achim asene enti wo bi wo ho na wo de han ana wa fra emay 0545 950 502 0545 950 502 na matwa so enso every eho Jubilee Hospital eye jumeko bia womo enton banje womo nton bode na emum womo de ne so mo hwe nipadua no ema ne si ne nan so ma ne gina kama abribia womo asede no sede petro na sede ne se de gu kai mu ana engine mu a ema engine ahoden ne nko no sa na Jubilee Hospitals womo so asede ne se womo de womo butaya ne so mo hwe ama nipa bia baba obia no they will make sure that nipa ne apomudin gina so kama de enko ye no be niye na de eda ye nso no matunufo no akoso aye ne sa Jubilee Hospital botaye eno no o ma ba ma nipa wo munim se nipa dwuma ho eye se de etenti ena akwakoya nkwankwan so no se de o ma to mo bo recruit a nurse for na doctor for ne security management no me so ko Jubilee you love it hey omu ya dwuma manager Mr. Robert benante afemu sa Robert na de mentrance hey Mr. Robert no kotre no betre oh papa no yedwuma mane efe o mane akono dodo and a doctor for no so very active enya nkokra be ko no waso ne na agu baabi no ajeja no te se de wabobogobo bi akotina ayi back seat ayi bazimu no there be very active a nurse for oko pharmacy oko cashier obi ati nanim OPD Jubilee Hospital de o da ma me fo na papa fo mo amko wete sen
enuano ma ne mema wo fasenom mo yale a monko ho yade bia sample woto na onfili ya ko Jubilee say wo behwe umpum they will do it test bia peso ye no mbe ya ma oba wa fafuru da no wada odon koma Jubilee ye behwe kama ama bibia se atu asiche yade mujabroso se wo sen na peso siesie hu wani eteteo eyi mpendodo te se gina mo wanyem me pacho fa ko Jubilee Hospital won behwe amasa yade no ako pharmacy wo ho na afi nso won wo ultrasound and ECG scan machine ano so mudi dwuma boa ema yade ye pam no kra canteen wo ho insurance nso eye dwuma Jubilee de meka na magaden yade bia so akoho me pacho se opeso ni dinsa so na akọ wo matena ya Jubilee Hospital e wa chima boabo ne odan kwantempo no so bia ya ye fe no amantra for 0244 575799 0244 575799 ana 0241 784 645 0241 784 645 Afei abusia ya tuwa ensem no esuo Ahenkan FM baby adru no ye demo na abusia ade ba ko ene wo man Ghana edu atenchire pa wo mu ade se nyina na ekoso ne se o wo hwa obeti se obi abone mpenatuo adan a wo se wo mpani biem ene wo hwa obeti wo obi ensoso oba wone ne tie ene wetwitwa ne se kan adan a wo ba na afa nechi ekoso pa wo man mu kura ma chese enche bia na ne wo posini bi so asante mantemu etuo pepa ne kanchema ne girlfriend adan a wo ba ne se wo mpani biem tim krana na wo ba na to na nanam e won sia do nanu ya so be asa na watwemienu ntemi ya ne ekofo odua abrantie pa twese kan brantan esi wo ba so etwitwa ne ya adan a wo ba ne se wo mpani biem ene eframantem so ebi so akoso ewo ho ekoso pa ma chesenei mani di mema newu mema ni susu edi ma newu ni nyina da eye empena atwe ekuro ya ene di sa nyamena nsem ne etutua sem yi enso eba na sa eniama ikoso nyina abusuya emra wo ho emra wo mamu pa na wunim emra ni su diwa ene ege pa na wa lawyer ni ba kwa wanu ba ne mra ne wa kwadari wo mu pa lawyer Enestina Obobotwe wana ne wadi sa mre ya ba betu dwa wo chem sa emra ne wo ho na ase yenim enti na kunkum ne ekoso enti wo kire emra mu se ne be ya kunkum ekoso ne etuo betimi atwa emra ya lawyer Enes Obobotwe kire chem na wa kire se ane woni be mate wone wa bate wonka bi shemu broken heart no de ama senkim ubeso wana monte na wush ache no wushia na wumisa na nsem na ne wanu akasa sister wuntie bra wuntie wunsa wuntie ni amade ayeme wuntie ni ekweku di ayem na chese wush wone keka na asem broken heart mi ti obi ama chese wana nsuo to kran wanti sensuo broken heart mi ti obi na watu niema aboboso wo wi ansa na obi se esa niema watu ye kura no ayo no socket kura wan fanshim intiniema watu ye nyina cost 90 nanu abrante bia misia no niti we yi fa jefa misasa ana wuti ya star na sister wuntie sana ni nyina ye broken heart wo baby etwa ne asim ya na lawyer Enestina Obobotwe di atudwa chem se bibi sei no emra wo hopa na emra ne se sa broken heart be ma ni ja wusim wo ba ne eja wusim ma ne woni akono wutimi de oba kro be ma kro wutimi de ne kwakwato ema wokogina emra nenim na emra ne suni ne dipa na wotwa ne samso ana wo chem sa empra twa bi wo wa ene etimi kwa bo sa be ma waseme wawo na je se wadada oba no mewawo na ne wo ba wo siniama ya kama efiada dru ya na wo pake ne niama wo kwahi wo kosiniama wo kwatu wo ba besia pa na ne se wode ne sinsi jense pa enya sem kitwa ni nyina be ma so obe wade no wase wo mu abonsa na ade na tonso be ma ne sa atimani so wase enu kura no wutimi ade woni akono so kwakwato emra wo ho ani ni bedi pa na sansem yi ba montenso ana Ahenkan Kasiebo yati ye hu gu montenso ne emabie etutwe nkomo
se ebuo ni abani omusom sen na sen ana wonum ekire wo madwen ehu hia gya no no nko one obegya ne life amano no nko ono anade so na be so ano right say we say obi promise so be walo na so wan wale na wan wale we so si ni culture say o time na we waste ni nyina no sanka obi foforo na ba wa akwan nka ba de sanka akọ wani manka wa wale nti no kure pa say so bi promise so be walo na say amaso a si ni court eno ano no sanse we waste time we na tena one of the name na di so be walo na video no ka je so ngalo bi mde so siw no na kwase bu no betu ahonka yes me mane mane be jasa promise and fail na wuwu na me kuma na mekum na to atwa oman enti abusia we ya madwen kire na emema so ekire wo madwen efa emra yi ehu to me no answer no be bet nante no ese wo study no na ho se ono eno wo betransa boshe de nipa boshe de feli nipa boshe feli but nyame boshe de feli and well samu na moti ase and unim ade we so no there should be written agreement we want me for no nkaka se asuma si sheme bo so be wanu wanwula minti eno de anya aduma ba nkoba no sa na verbal we de atin se want me for no nkoba bia kebeboa because obi a sheme bo bi sa pen ama me de me re nya akwahie ni mu wrong side na kra na me hwe na hwe ono said ono ane ba ni na chire kra no me hu se enipati mi di hamo but me so me dwon se ye mema na ye ho ne de metimu se ka se ye si e mani bi court de omo de omo se e woman right na omo de ko woman right na ye de nya mema right da me fo aso pa me fo aso de ko de ko bia be se okay de atwam na mo se e be boa na se mboa ne de ebeboa si che da ka ba kope ona ka kra mpeto ni ko ma fio eni braba acha se busia wo bia bro ma ni se ebeboa mema ni se ebeboa na sansem kro yi ho abusia yenkọ homa ne so na ye ne lawyer John Abote enso nkwa twetwe enkomo lawyer anwumra imaju beju so minyama na empome boko na miadom ya da wo body enso ase na lawyer na ni abeto mu ni osa emre bi wo hwa obi ma broken heart won prantwe mu obi dada won prantwe mu a wutimi ede ne kwakwoto ensemi ba ya ne ma ne memma enso adwetwe nkwama ma obi a kire na dwen ummo ye nkiremu kakra yo me da se memma ni ma mpratwe ana se asetina omotina bra awawe nim no ho susanso no ewo mrem na bibiri na baako your friend promise to marry I'm no one some na moken ye wo mo promise to marry na ye say only obi chimpna now only obi chimpna na say wan bona no ba say obe ware no ana say wan tona man ko na ofo anya hwe a na wo kan watra tell out me and na mepi no to me e fa ho bi but wo di wa no ko boss say me waro na tetu wo sa tu ho anamo e ko ho oba na busua ni papa na se ni maame na wo tu wa no na wo kan play say be ware akọ oba no na se ne ba no na edubre bi na se went me ware na otumedo wo court na lawyer yen hwe ni say yo sane awo kase wotumi di ne court na bia wo kofie kwahu wo ba na busua no bibia dedem so no along the way no wamonam so a wamokọ no ana bia wo ban ne da suban bi edide kire be ma ne san ha we wa na ne di ntem afa na wa de ne di ntino me twa asensan ho so ano so ho ba onen once our no the set contract I saying so obi abe ye contract sana our etie and this only obi chimpna na o cha no boss me ware na o ya on hihye na edu baabi na say abase ni suban bi ana bibi a wo no ho nti ontuni a kwan a o fa so call awofo no no san fa sa kwan na akoka say the person na be wire mo ba no ba say na me to me wire Thomas Toma o me dia Thomas so a o me tuma dia be dia o me ne o be twa akọ akoti no na ma fa ne sa
Entino we yenya ya panka ya betwe nkomo se na ebi kura chemsa ne ne sade anka yenye nkrata empratwe ho nkrata ne yafanto so ntino ya oba pa wasin nkrata ni nie wonu so die enie na lawyer ni nyina mu migidi se ebrepam ye bedi nkomo ni nyina mu na futuo ben ana ode bema emebun yo de me wo kan say mame kasa kaka de me wo kan say oni obi twim tena beginning na wo share oba no ma oba no ho so we de mo ye bi akaka na mo do ba bi amajai ana say mo ye ade akwaware mu enti say beginning na wo share oba no ya enko din tron chere oba no won ware na kan tell say obe ware no say obe ware no wahu because amrano edoso baako ayege yeke promise myself what one akobo so na waye ni mebi a express oba no obeware no na se do ba bi no so ware na emra no abeson kum baako so ye say your preference of marriage only the party unya no ho ade and so bi aware for you bia no one no mo ye eye ba ni kroma otimi di na chiko ono so eye ba kroma so di na chiko abusafo ni na ni say abaye de onya bemu awe na ete ana bemu awe ono so ni nipa ni abaye we ba to nya no ho ade aya sa do be bi no e man ba ji so ko bebiri awuye uyi wutuma enyeyi ba ko be se oba no se wan kan se me so be ware na anke bia oba ma foforo ewa ebe ware no na se wa se ni mbe no ano ne ye one two why tama obie hu se wo yiri anase wo kun ni atemesi no ama enime bi wo a se ye bi titiwa ontumi enkase na onware no na bonya ware for ntino tama na titiwa enyi for example ye ma me Theodora Wood we former chief justice ayebi obi ni abrante bi ni manembe etnaye na wabutuma ya no maame no ni semo skaka kanto idan ana on papa no chimpna na wo ba mu papa na anye no ho ade na emo ho ba bi no oba no be free mu oba no free mu no be ma no akọ enim se oba we bi obi ani se ne wife release oko na wakọ tumi kata fi court na wo dia akọ pe na japade ni bi oba na waka da beni maame ebe nim ka se da bi yentie ma wo enye sa because onye ye ba no ne ku wanware no one na chimpa ka na mo wo ye asam no de ma ko high court force but papa no onye oku eko court of appeal say papa no onye oku but it do supreme court fortunately say ni pay one no na atena mwatena say as obema obi ne ne yeri anase obi ne ne kun ma wo ma ete we are singing na nim say we ne kunye ona we ne yeri ne ente no saa no say that time say oba no obema for pena onya no because of bema no bema no so ko power aba for bia oba no so on pene so ente saa na say dia oba ni bema maybe ndo ya wankonye ni ho ade mum but omo ya ware enti edu ba bia o ya akodu ba bia mra no tumi chichiro enti o ye na sa o hwe na sa ade na o ye no o ye nkonko wi aware a ya na beginning no waka wontumi aka wo kokaka no ba jaje ko so ko tuma sa ba chichiro lawyer anyumre ma ya na wase ana obran komo we no emu ode panti ye di etiri anhwa na ya fancy ya bepebre na ya to ankomo no eso yo me da ase pa ya so da senti abusuan mu kire mu no sa asam no ehise tokrompa sam wo ho komo no emu ode so ya breniti no ye besheda pebre na ye ne lawyer asaso atran common so abusuya lawyer John Agbote private legal practitioner wano ane ne no kwetwetwen enkomo so chimanye bosirim ka enokre Ghana na amamna 1992 ne wom upo bi na se ka chense me ware wan ware na oga me ye me mpese be ware bi ma
Unsa enokra no wachirete so wo ka ne tra sa de a wodem na wobi wo ho wotimi tu anamwo no tu ko hwani musa ane de keka ho ye shedating okay yemfa manfa adwenche ba kumi no abamra shamamba Edna benyo se adumia never again Allah ne de ode ababefam no Simba Madridista or say good news great news or share life every Makola Accra ho no de na adwenchire fa bai sanso na kwabena Barrick or say or bompa said Dr. Bomia bedin kunim ewo primaries no emu ne de ode ababefam eno no sanso na Alexander Brakon enso say kwagu he akronfo na ko aboabo praise be one no oso mo fa nkwada mpa omu wiai omu wie fi staff common room no mo na ndio man kan treme nti yasa akronfo na mo fa 2-month baby bed 2-month baby na o de koye den o de koye do ma tana o de koye den ebom ensem ni bi o I so no esesere 2 months we for ya na be sound cause onu wi anka go for 2 months baby empower dem koye anana yera wo ebia there be osinti kwaku what name will you give to the thief who steal baby's bed is called what obi o wi 2 months baby nempa even saying o man din bay osi we fike bra kono na de fa Facebook live e ba ye da so say ochia controller of Achimswedro incoming Achimswedro constituency MP NFI Honorable William Ejapon Kwetu ocha womienu pa womienu omi omanfuti paye yate Ado Isaac say hi good evening Ahenkan News you are the best in the east osi JM Oreba ti the Dr. Bamunya nompre ompre to so we dia ba bono na nani so bete no wan te se cha sopoku na afi agrona si dan no evansi ye bi na ebe abusia ya dia sia ne sa na ya dia sia